Khlieh pivro ki prolog ki wasnyao suk wo up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyao chapi to ka khubor wa phala we man ko le ka khubor wasnyao ma wa Wiar Khlieh yong ka wi ka khna chiphaus nem hawa kamte kamon Wiar Khlieh ko we hewon ini wajia te ton up ye gani ka khubor hadu akut khnang we yo tip ye wasakhet te chwa wo sedang icheki khubor ladam pwe mu de subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell we me tu khnang we yo pteng cho cho phu yo yegi khubor wa thambe te ton sedang icheki khubor ha iwi ni ichia wasnya ma iwada jia ha ka wi ka chnong wa tip kam ka chitra wadi ka wa em ha Chengalpattu district ka jilla Tamil Nadu hei wada Wiar Khlieh yong ka wi ka khna chi house nem le itha wa tlep ki ka wada de tlep ki le chi house ngi Kani ka wayap to ka wada tip pertuikam ka kritika way to ka khana class 6 Kani ka khana daman so jor ko hakatu ka santarik yong niu panai hadin wa or upos lai depte ban uyaka hei por wadang lai ki ko chalai ha iyung wasa ko iwad ban mun so jor yaka hakle nei te da thi hospital ko khandes ngi way da khlan no ko hakatu ka khat so tarik yong niu panai way da telep yaka haka khat santarik hadin wad pandep yaka le niam wakhat do Hadin chipaus ngi wada dep ki wo telep eka kabei upayong ka de chem ki wo pra wo pret itha wo telep ki eka we mto di kam wo kam wasdang ki wo telep eka kam te desdang ki wo subasi we em yi de yi we de ujor no ki cheki pulit kat kam wada ujor ki pulit de we em lang ki wo kre ka district medical department da ti ne kabot ki ye iti itha wo telep ki eka we de khrngiat ki wo chem wo ido em hi tang wo Khlieh wan md Kam waman kate ki pulit dang le ki yakatakit na ki angle wa pher we dang tho tri ki walada Khlieh yong kate ka khana da chara dushmon i hakinong chol namo wa em wale start ne chna start ye i kat wada chem ki pulit wa em ki glove dep sap wa ka torchlight hajan ite itha wa telep ki yaka we mto do ite da chem ki le wa em wa brecher mit brechen tu hajan ite ithaw kat wa katakit wa bnya wa nang lai ko chakmat te du ki ni don hi Khlieh shipon